authorities through the development of a national central electronic monitoring system for ease of compliance to provisions of the Gambling Act 2012 to lower their costs of participation. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tlamile go tswelela e tlhabolola le go nonotsha mogama wa thuo monogae ka go rotloetsa koketsego ya dipalo ga mmogo le boleng jwa leruo. Tatona Masisi o tlhalositse se jaaka khuduthamaga ya matona le bagolwane ba puso ba ne ba etetse lefelo la kgwediso ka seatla kwa Ramatlabama kwa ba lekudisitsweng ka ditirelo tse di leng teng ga mmogo le ka ga go tsweletsweng ka teng go shagatsa le go tlhabolola dikago le masaka a lefelo le. Gilbert Mogorosi o na le ko Dipatlisiso tsa lekalana la dipalopalo di tlhalosa ha ka ngwaga wa 2020 seabe sa mogama wa temothuo se wetse tlase ka selekanyo sa 3%, hela mme Tautona Dr. Masisi o ne a supa hana le tshepo ya gore mogama wa temothuo o ka nna le seabe se segolo hela thata mo go hetlheng itsholelo ya lehatshe leno ga mmogo le go thusa lehatshe leno go itirela dijo. Tautona o ne a supa ha kgwediso ka seatla e le nngwe ya ditsela tse di ka thusang go oketsa dipalo tsa dikgomo le go tlhabolola letsalo la dikgomo monogae. Ke ne ke laotse gore mongwe le mongwe le ntona mo gompieno, mongwe le mongwe le mothusa tona mo gompieno, mongwe le mongwe mogolwane mo ofising ya me, mongwe le mongwe gompieno a tle ka kane ya gagwe e le sekao se bontsho gore re tsolopana re maikelo matona gore re rotloetse ka go supa ha re kgatlhegela lenaneo le la go atolosa dikgomo ka boleng ka dipalo le go di rata ile tsa Botswana. Puso e tlamile go tlhabolola mogama wa thuo ya dikgomo ka go tlhabolola lehelo la kgwediso ka seatla la Ramatlabama Artificial Insemination Center gore le ntshe maduo a eletsegang. E be le gore ka kgona gore semene re producing ha ya ka country of Nigeria e gole from 22,500 annually to 8 million annually. So by 2025 we should be able now to produce 8 million plus stable for the currencies of Botswana, trader internationally. There are so many inquiries from the region since Texas, they want to buy from us. Di tibagantse le go nontsha le go humisa Motswana le go dira gore bogolo yang bone ba sna bone mebereko e thata go dira ba bone gore mebereko e ka direga gone e ka ungwa e ka herega. Tautona Dr. Masisi o ne gape a tlhalosa ha dikgomo tse di sa tswang go rekwa kwa Amerika di tsweletse ka go dira sentle mme tsholohelo e le gore e tla re mo nakong e sa hediseng pelo Batswana jaanong ba simolole go akola peo ya tsone. Gilbert Mogorosi, BTV News, Ramatlabama. Mongwe wa dirukutli tse di itsegeng thata mo lefatsheng leno ditiro ngakane yo o itsegeng ka leina la Jeso o phaketse a hilwe tetla ya go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ke makastrata go fa ona morweng wa kgotla ditsheko ya Broadhurst Monogaborone. Kgotla intshitse taolo eo fa ngakane a na itshupile hapele ga lekgotla rutepego e tletseng ka Unkutlile Thamagi. Tshwetso ya ga makastrata go fa one morweng go letlelela mosekisi wa ditiro ngakane yo tumileng thata mo lefatsheng leno ka go bidiwa Jeso e tla moraga mafoko a mosekisi wa kgang e go lekalana la bosekisi ga le ganane le kopo ya mosekisi wa go letela tsheko e ko ntle ga kgolegelo. Ngakane yo dingwaga di 22 gangwe le gape o tshwarelwa melato ya go kgothosa le go thubiwa ga matlo. O tshwerwe kgwedi eno e tlhola gararo ko motseng wa Mmopane mme o lebisitswe molato wa go kgothosa le go thuba. Mosekisi o na tlhalosetsa lekgotla fa ditlhomiso tsa kgang e di wetse mme pego e romeletswe lephata la bosekisi go e sekaseka. Makastrata morweng o na letlelela mosekisi wa ngakane ka go laola gore a duele 4,500 pula mme a tsitse gape le basupi ba le babedi ba batla itlama mongwe le mongwe wa bone go duela 1,000 sa dipula.
Makastrata Morweng o ne a tlhalosediwa gape fa ditiro ngakane a na ditsheko tse dingwe tse pedi tsa borukhutlhi tse di mo emetseng ko kgotleng ya ditsheko ya Village le ya Broadest. Tsheko e tla tsena gape kgwedi e tlang e le 14. Ungutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Mapodisi a Maung a tlhotlhomisa tiragalo e mo go yone banna ba leng babedi ba ne ba tlhaselwa ke kubu ka matlhatso fa ba ne ba le mo letsholong la go tshwara ditlhapi kwa nokeng ya Shokomoka go bapa le motse wa Shorobe mo kgaolong ya Bokone Bophirima. Mongwe wa banna bao o ne a latlhegelwa ke botshelo fa yo mongwe a kgonne go falola ntle le dikgobalo. A rutlwe Mpho Aaron. Dikobo ke dingwe tsa diphologolo tse di bakang kgotlhang e kwa godimo fa gare ga batho le diphologolo mo kgaolong ya Bokone Bophirima. Go ya ka mogolwana wa sepodisi sa Maung, Assistant Superintendent Kgakgamatso Kobo ya Tshweni, ka matlhatso ba ne ba amogela pego ya gore ba tshwara ditlhapi ba le babedi ba ne ba tlhaselwa ke kubu kwa Shokomoko. Le fa go ntse jalo o tlhalosa fa mongwe wa bone e le wa kgotla bosija kwa Maung a ne a nwela mo nokeng fa yo mongwe wa dingwaga tse 31 a ne a falola. Banna ba ne ba le mo letsomong la dithapi mme ya re ka go tlhoka lesego ba kopana le kubu ya thula mokoro wa bone ba hela ba wetse mo metsing. Mme mongwe mo go bone yo dingwaga tse 31 o na kgona go halola mme ga sala a le 1. Re le ba sepodisi re kopane le sesole re ne ra ya go searcha bone ka di 14 mme la phirima ba sa tswa ka sepe. Ya re mo mosong ka di 15 ba go tsweledisa go searcha ga teng mme ba helela ere ka bo 2 ba kgona go bona ene o na setse mo metsing. Ba ne ba motsa ba mo isa go bongakeng go Letshola Thebe kwa ileng ngaka ya supa kana ya rulahatsa fa a sa thole a le teng mo botshelong. Peter David yo a kgonneng go falola ka bobe ja segogo o ne a tlhalosa ka tiragalo eo e botlhoko. Kubu ra re hone re besete ra re ne re bese mo lutwane ra le thaolola kone kubu ra re ile ya sikinye le stoeli sikinye go mara go ra re kone mo pesa a hetso mo betsa kone ya go dimo a tsoko dimo ra re kopola meno kone e mo saga ha le gopo a hetso ra re e mo togela e boelanna wa mokoro nya ha ithetse nna ke tswe gare konte ra re ha e sampono e boela ya no ko ene hore ya o heleletsa no kone e ke shuma ke kua ke re help me ke re ba to nthusa a ke thoboga go kone ke tsa mokoro ke tswela ka mosepele. Banne ba kgaolo ya Bokone Bophirima ba ba itsang ka go tshwara ditlhapi ba go ithile go nna ba itlhokomela segolo bogolo mafelong a nnang diphologolo di tshwana dikobo le dikwena. Mpho Aaron, BTV News, Shokomoko. Weso tla re itshwarela ka ditshwantsho tse di ka go gomosang bangwe maikutlo ga re tswelela. Kgosi Cosmos Moapare wa bone a re kgosi e tshwanetse ya nna motho yo boineelo lorato yo nang le ponelopele gape a buisa morafe wa gagwe ka tekano. O bile se bošweng jaaka bani ba motse wa Hukuntsi ba ne ba baya kgosi kgotla fela wa boraro ke Olopile le Ipego mo setulong go nna mothusa kgosi wa motse wa bone. Ka gore go na le morahi wa gago ba bangwe ke ba mothamo ba bangwe ke ba mothamo yana ga o simolola o tsena mo teng ka naanong go raya gore o setšhaba le morahi ga ona go kgona go thusa ka gore ba go akanya gore nyana kana ga ke a tsewa sentle ka gore ke mo ke kaga so o ikgape mo dilong tse dintsi yana. Mme ke a lo leboga botsadi jotlhe jwa Hukuntsi. Ke le leboga thata mma ke lo laele ga ke lo laele ke a go ke na le bokgosi gantsi ke tekere ke sante ke ntse hela ke botse batho ba galela bogolo yang kgosi tshena gae ga ke ene ke dirile le tla ke le morata kagiso thapelo ya me ke gore rotlhe boeteledipele
ba morafe wa baehadu modimo a re fe botlhale le nonofo re tshwaraga re bopaganye morafe o wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela lephata la botsogo le digwagwa kwa pele mo go lwantsheng malwetse a palelang molemo malwetse ao a kaiwa e le bothata jo bogolo mo mohameng wa botsogo monogae lephata leo le dira seno ka go se buledisa lenaneo la Delivery Lab for the Government's Antimicrobial Resistance Initiative mo ga borone ka ba kopantseng puso barutegi le bana le seabe ka go farologana go tla ka maano a go fedisa kgwetlho e Solofelo Tombale wa bega go dirisa melemo ka tsela e e sa babalesegang go sena kelelelo go bakile gore go nne le malwetse a a sa alafesegeng mo lefatsheng lotlhe mme seno se dira gore kalafi e e newang ke ditirelo tsa botsogo e se ka ya atlega go ya ka dipatlisiso tsa lefatshe lotlhe mafatshe a nnang le letseno le le kwa tlase le le lo fa gare go akaretsa le Botswana di rwele morwalo o mogolo wa dintsho tse di bakwang ke malwetse ano a a sa alafesegeng. I wish to indicate that the newly established Botswana Public Health Institute, or BPHI, has categorized AMR as the #1 health risk for our country because AMR-related infections are already the 5th leading cause of death among our people. Mathata a badiri ba ba sa rutiwang sentle ba ba ntsha melemo e e sa siamang le go tlhaela ga melemo go dirile gore di-AMR di nne dikgwetlho le go feta. In delivering the 5 streams of delivery, we will be focusing on these 5 areas: effective and accessible diagnostics, registration and regulation of medical supplies. And this includes even standardizing the treatment guidelines. Then we look into efficient and optimal chain supply, infrastructure and workforce capacity, and quality information management. One of the tasks of this delivery lab is to find a way for Botswana to access all the antimicrobial medicines available across the world, even the newest ones. Therefore, even before the beginning of its implementation, this AMR initiative will already place Botswana ahead of the world. Thulaganyo ya Delivery Lab e thusiwa ka madi le ka dithuso tsa boitseanape go tswa African Comprehensive HIV/AIDS Partnerships le mokgatlho wa mafatshefatshe wa Rwanda mme e tla tshwara dibeke di le 6 go sekaseka tswelelopele ya dipatlisiso maano a a tlhabolotsweng le maiteko a lefatshe lotlhe a a diretsweng go lwantsha di-AMR. Solofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Merapelo e gogileng sebaka sa kgwedi kwa kgaolong ya gantsi e ile bokhutlo maabane kwa Kuke mme dikereke ka go farologana tsa gatelela botlhokwa jwa popagano kagiso thitibalo le mowa o itshetletseng mo setšhabeng le se go mokaisi wa pega baruti ba dikereke ka go farologana ba rapella matlhoko a farologaneng segolobogolo bolwetse jwa HIV and AIDS mme morago di bui ka go farologana tsa tlhalosa maikaelelo a letsatsi le le gore le simolotse jang ka 96 ya go simolola kgwedi ke re santse re gateletswe ke HIV AIDS santse e bidiwa segajaja e re o tsena mo sepatela o ithela wodi e tletse batho ba le 10 wa itse gore beke ya ke ya batho ba santse ba le teng mo nako ya April 2023 go sepana sa rena le batho ba le 2020 ba ile gore ba ile ba testa for mogare wa HIV mme mo palong ya 2020 re nnile le borre ba le 624 le bomme ba le 1296 ke mo go setsang hela gore borre ba buisana modulasetilo wa khansela gantsi re Jeremiah Tibi a rotloetsa setšhaba sa Kuke go tswelela ka merapelo le go tsaya ka tlhoafalo lenaneo la gatautona la Archencheng a re ba simolole go dira dilo ka tsela e di ka ba tlhabollang le go ba isa kwa tshiamong dilo tsotlhe tse di diragalang tse ne re di rapelela di diragalela ka ga tlase ga rona re le batho akere di dirwa ke rona re le batho di rotloediwa ke rona re le batho
mme re gakologelwa gore go tile modimo o re hile thata ya gore re tseye ditshwetso tse di ka fetolang rotlhe re le batho ka go harologana o le ko kerekeng o le polotiki o le modirelapuso o le modulasetilo wa BDC le bo monna re tšhentše ka ga re dirang dilo ka teng. Banni ba ne ba gakololwa go tswelela ba ba lefatshe leno ka merapelo go ya pele ka jaana le ipaakanyetsa ditlhopho tsa setšhaba mo ngwageng o o tlang. Lesego Mokwaisi, BTV News, Kuke. Morafe wa gangwaketse wa bo phuthaganetse go tla go tsenelela tshimolodiso ya dithuto tsa go aga malapa a motia tse ba dileretsweng ke mokgatlho wa Healthy Families Foundation o itsegeng thata ka go rutuntsha banyalani ka methale ya go tshedisanya sentle mo malapeng. Tiro e galeleditswe thata ke moparlamente wa Kanye South Dr. Lemogang Kwape yo eteletseng kgang e Kobo Moroko go bo e rotloetsa banni ba motse wa gagwe go netefatsa gore ga ba tlolwe ke lenaneo le a rutlepego ka kisego fetse Makwinja. Dithutopuisano tse di tla welang mo dibekeng tse pedi tse di tlang di solofetse go fetola seemo sa malapa a le mantsi go tlisa kagiso le boitumelo mo malapeng. Selo se go solofelwang se tla thusa le gone go fokotsa ditlhalano tse go tlhalosiwang di lemagoletsa mo lefatsheng leno. Boitumelo molomo wa tlase gore lo tle go tsaya dithuto tse lo tla di aroganang le batho ba bangwe gore ko bohelelong dilo tse di le tshwenyang jaaka kgokgontsho, dilo tse di tshwenyang jaaka go tlhoka go utlwana mo malapeng re le banyalani kana le batsadi, dilo tse di le tshwenyang jaaka bana ba sa utlweng di tla kokobela re be re yana re lebagana le dilo tsa ditlhabololo ka gore gantsi re senya madi a mantsi mo go lwantshaneng le tsone dilo tse. Batlhatlheledi ba dithuto tse ba tlhalositse fa ba setse ba lemogile fa loeto la bone go rala lefatshe leno le setse le ntsha maduo a itumedisang. We've done this with 13,000 Botswana and every one of them, and I'm saying 100%, you can ask them, who have come for all 12 days. By the end of the 12th day, they say their family and all the people around them have changed. Tebelopele ya rona ke gore re batla go aga malapa a motia a leng gore a ikaegile mo morena wa rona Jesu Kriste ka ele ene motheo wa lelwapa. Ba tsena dithutopuisano tse ba kopilwe go tsenya se ba se anyileng mo tirisong ka se se ka fokotsa botlhokotsebe jwa bana ka bontsi mme seo se thuse go aga tšhaba ya ka moso e nang le boikarabelo. Lo tla dumela le nna batsadi ba me gore bana ba rona ga ba tshwane le rona re godisitswe le gore mo gongwe ne re ga le gore motsadi ga itumele selo ba tsa motsweiso ya la go iratlhatlao ba gopela go itaka motsweiso go kawa kgantela ga tene ga o tsa kgwele wa ikaletsa ba itse go ditlhagano tsa bone ko ba itse go akanya le go baya mo dipilong re le mme nako engwe ba be ba lwela fa pele ga bana ba bone bana ba ba tlhoka gore ba utlwe e be go tsenya kutlo botlhoko mo batsading ba Setswana e be sere e anya eletse e ruta mo maleng. Morago ga dithuto tse setšhaba se tla belwa ditlankana ga mmogo le dibuka tse di tla tswelelang di ba fa maele le bogakolodi ka dikgang tsa go aga malapa a itshetletseng ebile a eletsega. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Wetso di ba khutletseng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bongwe morare city ke a gakwa o eme sentle go nela tsa metshameko. Tla ke go lebogesa mo ka nako jaanong ke a tsa metshameko di amogele ka nna city ke a gakwa Ramabole wa monogae wa ntwa ya bokete jwa Super Bantam Tefo Letshikgwane a re o ipapane sentle go nkgisana magwafa le wa Zimbabwe Bongani Makorova mo ntweng ya International Super Bantam Weight ya mabole a duelelwang ntwa eo e lenya mamma mo go tse tlhano tse di tla bong di le teng e ya go tshegediwa ka la botlhano kwa Fairgrounds Holdings monoga borone Ryan Khangwanyane le ka wana leo le le tlholegang kwa Tlhareselele kwa kgaolong ya Morolong le ka ile fa le ntse le mo ikatisong e mashetla e a dumelang fa e motlokoleditse motshameko o a la botlhano kgatlhanong le Ramabole wa kwa toropong ya Chireze mo kgaolong ya Masvingo kwa Zimbabwe. Preparation di tsamaile sentle from week 1 go tlhela week ya gompieno
it's like all the guys are super fit on Nana. We are all waiting for Friday. Succeeding opponent, your opponent, is very tough. Kimutolo or Wakopela, Elaka, Richard Missimogot, but I've been working on my tactics. Lena, he's already Sanzor or Hono from overpower. Letsikwane yo dingwaga tse di masome a mararo le bobedi o tlhalositse fa bonyenyane jwa bo itutileng ka lekaona leo le le dingwaga tse di masome a mabedi le botlhano bo ka mo thusa gore a gape ntwa eo. Exactly batho ba tshwanetse ba sologele go le gontsi thata gompieno. Fight ya tshwanela malobene ke le mo gone. It's a tough one. But it's not faster than me. Ke tsaka skills of Tom. Speed sa me se botoka mo sa go. I get the video tsa go e tlhola ke di analyze. Ke motho o re sa power ntsi na kwentsi. But ke tsaka re ke me se go lwa lena ka sengwe sa tlang ka so. Ra go lwa le different boxers ba tswa in different ba wa tswa ko ntle. So e re ne re berekela mo gore motho ene ka boene o kgona eng go na le ba ile gore ba countera go na le ba ile gore da good ha ba attack. So ne re tsotlhe ne re di combine re lebeletse gore motho capability ya go ya kae. But so far they did good in training and ke dumela gore da ba mathati because they are very fit. Kana boxing gore o ne good boxer ga re fitness e be telone. So they're very fit, and they're going to give a very, very interesting fight. Mo dintweng tsa mabole a duelelang di le 11 tsa setseng a dilole trauma jaaka tumile mo mererong ya mabole o fentse di le 8 mme a latlhegetswe ke tse 3. Makorova mo letlhakore le lengwe ene o fentse tse 3 a latlhegelwa ke tse 3 mo go tse 3 tsa setseng a di tshamekile. Ntwa eo ya mamang e tlhagolelwa tsela ke tse dingwe di akaretsa ya galentswe Zwinila le lekawana la Afrika Borwa Rudolph Rocks e le ya international middleweight ka gore o kgwathile o kampana le onkaribile motibedi mo ga national featherweight. E nngwe ya national featherweight e ya go thulanya Brian Galelemogwe le tshepang go motho. Kennedy Sebakedi o ya go nkgisana magwafa le kobamelo molatlhegi. Ryan Kangwenyane, BTV Sport, Gaborone. Mo go tse dingwe metshameko ya bobedi ya ligi ya Botswana Premier ya paka ya 2023-2024 e a tswelela ka la boraro khutlong tse 4 tsa lefatshe leno. Basireletsi ba ligi Joining Galaxy ba tla thankgoletsa ligi ka go tswapetsa Holy Ghost ka dinno tse 2-0 ba amogela NAKO United ba bone ba palalaneng ka lefela setlhopha le Gaborone United. Township Rollers e leng yone e butse liki ka phenyo ba kgwathisa masita o ka tse 2-0 ba jelwa nala ke 11 Angels. Gaborone United le Morupule Wanderers di kwa le bale legolo la setšhaba. VTM e tlabo e laletse Security Systems kwa VTM Arena. Traffic e tla tsa loeto le lele go ya kwa Lobatse go ya go thulana le Holy Ghost fa BDF 11 ke enna ba eng ba Soa Flamingos kwa toropong ya Soa. Orapa United ba mekamekana le masita o ka kwa lebale la Itekeng. Ha re gatela pele no ya ga tumisang gore bonye le lemoga maswena di netse setlhopha sa setšhaba sa borre sa kgwele ya dinao the Zebras phenyo ya dino tse 2 go e lengwe kgatlhanong le sa Eswatini mo motshamekong wa botsalano o nengwe le kwa Lobatse Sport Complex maabane ka tle go kgakole ka dintlha. Setlhopha sa the Zebras se se neng sa agilwe ka batshameki ba monogae ba ba tshamekang kwa mafatsheng a Algeria le Afrika Borwa se tsene mo motshamekong o se kitlane ebile sa amogana kgwele bontle mme maiteko ao a ba neela nno ya ketapele ka motshameko wa USM Alger. Tumisang o re bonye karolo eo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 26 mme ba tshegetsa ketapele eo go fitlha motshameko o ya go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi the Zebras ba tswelela ba tlhasela banna ba Iswatini fela Honest Dlamini a bo a tsogile sentle a sireletsa bontle kwa dikoteng. Ya re the Zebras e itebetse Iswatini ya lekalekanya dinno ka Neliso Moyeni mo motsotsong wa 55. Ditlhopha ka bobedi tsa tswelela di tlhaselana mme banna ba monogae ba kgona go nosa nno ya bone ya bobedi ebile le ya bofelo ya motshameko ka lemoga maswena go fetsa motshameko ka phenyo ya dinno tse 2 tsa the Zebras go ile nngwe ya Eswatini. Credit to the boys and the technical team. They worked very hard. How level la game ya gompieno compared to ya Tunisia. Wa bona there's a change.
So se ke se lebogelang hela thata ke gore given this kind of games we'll go far. Bothata ke gore ga re tshameke di-game. I think they performed well. We gave the other guys who didn't play in South Africa a chance, and there were a lot of positives. So I think we will build from what we see. metshameko e latelang ya setlhopha sa the Zebras ke ya Mozambique le Guinea e la go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe sa ngwaga wa 2026 e tla bong e tshegeditswe ke mafatshe a USA, Canada le Mexico. Katlego Kgakole, BTV Sport. re rile ke dipitse re di bone ka mebala jaanong ga re lebatsa kgaisano ya rally du Morocco World Rally Raid kwa Morocco. Mokgweetsi wa dikuta wa monogae Ross Branch o feditse lebelo la stage 3 mo maemong a botlhano. Ross Branch wa Hero Motorsport o feditse lebelo leo mo di oureng tse tharo metsotso e le 11 le disekonte tse 33. A dirile botoka fa go tshwantshangwa le la Sontaga kwa feditse mo maemong a bo 10. Mofenyi wa legato la the Tosha Scarena wa setlhopha sa Honda a latelelwa ke Toby Price wa Red Bull KTM. Branch o solofeletse go tswelela a dira bontle mo go la gompieno la stage 4 go tswa kwa Zaragoza go felela kwa Mezoruga. Hey guys, so stage 3 over and done with. A little bit of an up and down day. This morning didn't start off so well. I was a bit uncomfortable and took a while to find a bit of a flow. But halfway through the stage, I started feeling really good. And yeah, a little bit too late, I think, and lost a bit of time. And obviously the bonus system again working against us. But it is what it is. The same for everybody. Tomorrow is starting 5th or 6th place, so we've got to put the hammer down. Tomorrow is the last day we can actually make some moves. So yeah, it's all on tomorrow. Tsone sumetseletsele ya dikgang tsa metshameko e wela gone ha a re tshware gone fa nna le wena re tla wa re kopana gape mo nakong e tla mme Botswana Connect ya tswelela. Botswana is a country which is blessed with natural wonders and breathtaking sceneries. One of the fascinating areas is the Chobe, which lies on the northern part of Botswana. The place is a paradise on earth with its spectacular landscapes, wildlife and culture. Chobe was made into a national park in 1967 and it is kept unfenced.